Ulatim u kuhinju i reci da sam gladna. Nije do mene, jebi ga, ja čekam. Evo imamo prvu narudžbu. Festina Lente u Dalmare centru. 4,54, otprilike nekih 11-12 km. Kupim glovo, dalo mi kesu od Volta. What's wrong with this world? Prve dvije epizode koje smo isto vozili svaki dan po 2 sata. U prvoj i drugoj epizodi. U prvoj epizodi je bilo oko 13 eura zarade od 2 sata, u drugoj epizodi bilo je oko 18. I ova 2 dana je bila kiša. Danas je sunce, pa ćemo vidjeti koliko ćemo danas zaraditi u 2 sata. Evo ga, dostavljena je prva narudžba, potvrdi dostavu i sad nema druge. Čekamo. I konačno smo dobili drugu narudžbu, 2,69 za nekih 4,5-5 km. Jedan od razloga zašto sam i počeo snimati ove vožnje Glovom, a i to ste i vi često pitali isto zašto vozi ako mi se ne isplati. Pa ljudi moji, do prije 1-2 dana, nije tjedan, do prije 2 tjedna, ova ista narudžba za ovu istu udaljenost je bila 5 eura. Pa eto, želim čisto malo da vidite koliko je Glovo. Znači Glovo je prepolovio svoje plaćanje upola. Znači 2,69 za 5 km udaljenosti, ljudi moja, mislim da je to stvarno ruganje. Evo sad ljudi, idemo dostaviti narudžbu na jednoj lokaciji gdje nema baš parkinga. Pa ćemo morati nešto izžinjeti. Morat ćemo nešto izmisliti gdje ćemo ga upustiti. Druga narudžba je dostavljena. Evo imamo treću. Opet, ljudi moji, ove ljute cifre, 2,66 ovaj put, za nekih 5 km isto. Ajmo i dovesti. Biće ruljanje. Evo, potvrđivamo treću dostavu i imamo četvrtu dostavu. Sultan Kebab. Udaljenost otprilike sve skupa nekih 7,5 km. Ništa, idemo i ovo skup. Jedna od prednosti Glovu kad vozite s autom je to što ako vam restoran u koji ste došli ne napravi narudžbu odmah, nego morate čekati, onda morate platiti parking isto, znate. Tako da, to vam je jedna od prednosti. Znači od ovih 3 eura koji sad dobiti za ovu narudžbu, to vam ima minus 1 euro. Znači sad smo na 2 eura za ovu narudžbu. Ha! Evo, odveli smo ljudi četvrtu narudžbu. Sad opet čekamo. Imamo opet nekih 4,5 km vožnje, 2,46. Evo ljudi, potvrđujemo zadnju dostavu. To je to za danas. Evo ljudi, odveli smo zadnju dostavu. Znači 16 eura smo zaradili u 2 sata vožnje. To je 5 dostava. Halo? A koliko bi ja trebala čekat za ovu narudžbu vašu? Gladna sam ko vol. Evo gospođo, upravo idem prema restoranu.
Za nekih 20 minuta računajte da će to biti kod vas. Mogu iluta dragoga, mislim, stvarno koliko vam treba. A evo, strpite se samo još malo, Koliko? 20 minuta računajte, eto. Sve toga ti, Boga, mislim, Ćao. Evo opet zove ova. Halo? Slušaj me, Rako, ja sam to platila i ako to ne dođe u roku od 10 minuta, ja to uzeti neću. Gospođo, evo ispred restorana sam, čekam da završu, znači čim oni završu, ja preuzimam i krećem prema vama. Uletim u kuhinju i reci da sam gladna. A nije do mene, jebi ga, ja čekam, kad oni napravu ja vam vozim, mislim što da vam kažem. Jel ti čuješ da ja tebi pričam Bog. uopće? Bože, sačuvaj. Halo? Ne moraš mi to uopće više ni Evo donositi. gospođo, taman sam preuzeo vašu narudžbu i ja sam tu za nekih 5 minuta. Neću ti to uzeti uopće, neću više, to me zanima me to, vrati u restoran odakle si i uzeo. Ja sam bila gladna, više nisam. A što da vam kažem gospođo, mislim nisam ja mogao prije kad nisu oni bili gotovi. Neću uzet. Klopla, ništa idemo džabe pa ćemo vidjeti da će biti. Evo ljudi, idemo dostaviti ovu narudžbu za koju je žena rekla da i neće uopće. Sad ćemo vidjeti situaciju. Dobar dan. Dobro si ti normalan. Pa šta si došla, sam nikada ne tupe u debito. Nosi to kući materi i teći i basu, briga me. Gospođo, mislim... Taj gospođo, neću, rekla sam da neću. Hvala Bogu, ništa. A vidite ljudi šta se događa. Kad ljudi puno čekaju. Ali stvarno nije bilo do mene, jebi ga. I sada ćemo ostaviti gospođi lipo torbu glovo. Nek ona sama ide po svoju narudžbu. Da mene više ne prca, jel? Bye bye.